TV Oboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya niho wanitye uburayi bw'umubiri Wale kigimo mwancho muri ya Bwe'Nsoko TV karibu sana so moroberi tobweri tukoria rero omoroberi Obogima no bochenu uyu no moroberi onko bagingo koletera kera litukoria Jumatatu chisa ibere cya marogoba abo asitoko batogo sanga igati ya marwaire au akobaga kubasumbwa mwanya bato litukoria rero ningani tobetogo kwanera igoro yo muchando manyikanete buna epilepsy gosaseke gusi ogokwa Bwe'Ndurume bange babwata amaborio ngo kibole bwabwena muchando kyoyo no Oborogi bana rero no tole no mumanyi kabisa Dr. Kena Moses Kurwa clinic kya World Fit nabuga gutweresera so bweme kabisa epilepsy uyo muchando kyoyo ngakyoko bagugocha nincho meraliyo Carlin Mausa nago sabiro nyara ko bano buligereri no botegera liboro buya kuri umucakano goika omwerio daktari karibu sana so morobiri tubiri tukoya rero na ninko ari bageri ya beno nyara ko bagukwemanya go cyaso mwancho muligereri ya marieta o kamiri tobako batogo chako morobiri buri tukoya rero omwancho muligereri weriro bya iri tubone daktari Moses Kena Nsarigo kuba sinyakari ya World Fitness Center World Fitness Center ndobwate clinic ga Busongo ososomo cy'Busongo igeze nyumba ya Uru Plaza egoroba ya gatatu room 307A karibu sana mkemia mana daktari bona muchando nora mono kabisa uko bagukubwata abantu tutebe aba tolike gori tori nini lakini ngorengi kero muntu nayo bwate uri yo bwate isiko bariyo muchando Bwe'Ndurume ineno tutebi ngakyoko bagogocha ayebu no mumanyi ubu rero Bwe'Ndurume epilepsy esubunya gitali no kero kuri munda kunyakogu munda gujyakiranze adero wakariyo no gwakiranze weka lakini Bwe'Ndurume tuzataka ngo bwate akinkwano kinyinge ese gusi nomono abantu batanga ya akoneire nakisokoro lijiko mosumbwa aya no Oborogi mana mangi lakini naborire bonde bwensi tigaga ntomanya Bwe'Ndurume gose epilepsy na Kenya borire bonde bwensi because borire no borire tokuborokana is a chronic neurological disorder yani ekaro kunya neuron ni eminute no bongo usiki cells chobongo obongo butumbu bwa cells kiko gera twakora kirege ndumna gitakire bokoro ono wena cells bichiago cyatwalire ne cyane nawo kirare ntuburo bukorumwa epilepsy gosogo Bwe'Ndurume nange ntego kwana is a chronic neurological disorder Oborwaire bwe kiseri cyobongo umubiri w'umuntu n'ubwate cells muni ngosi y'ubwate cells cyaye n'obongo n'oburumbu bwate cells kigoro ku neurons nange ntego teba kigoto konya go function umubiri to function burundu n'otakire you can imagine karo kino konde kinsefi na kiko manyi mubere nagenda echo endo tale endo donderi nyogo somigu attention na kila chinyori event concentration is memory nyo kuri cover into work kwani so muna kisesi chigo konye igo so mubere burungo bwabonye kisesi kitwale mechando bona abantu babigara gutwara what we call recurrent uncontrolled seizures so second versions okunya ko twale Bwe'Ndurume libono wakiranze
korutamagoro kinyamakoma umuntu akonya gwakiranze kengaki n'nyenta gote lekin ogwakiranze uko ngoli kuba plant tani nago planning ngwakiranze ogwakira ukonse igokunya guja kengaki kore recurrent tani nago gwakira limo lakini gwakira rero ando gonza motukabira nando wakiranze ogwakira ukonse ngoli controlled it's uncontrolled na yani togo to y'umuntu ng'akimuntu yo wakiranze nabona tigatenga wakiranze to kunyara go control igona kudukora ngaki seasons gosenga conversion to control umuntu cyanya gocha kirenga ikigoja because of what due to what you call abnormal electrical activity asobongoyi eto kukure ngono ngorno ngiyeko gara abantu wakiranze kumanyina no ko estimate wete para oroje ngaki ibintu mutoyete mari wayira ngakele ko estima to ko nyerora lakini estima nere mari no bongo wuti no bokore umbubu atebe electric activity kinga muna estima taro uchi lakini estimero eroro wonti yanko ngoro ngumuntu agwakiranza eso bongo imeyeito ntubwadi giseri aina mbili eseri yene kurukunya excitatory nerve and ntubwadi eseri ya kabiri kurukunya inhibitory nerve excitatory nerve nere kubotenga collagen tugiti imoka kurucha tegutara excitatory nerve ekogotenga start acting yende cho confirm ni collagen tugiti kindi yeso dogokora ese nero bongo ime ekorukunga excitatory nerve nero gotokenga kora kindi yeso lakini nani tubwati yende ekorukunga inhibitory nerve is like a brake system ega alingo tara yarenge kwa nyege ntumke ni danger mutu yago bwikobwate brake everything was a comia. So inhibitory is a brake system. Never got now stop what you are doing. So what is epilepsy? Epilepsy is when there is an imbalance. There is no balance between excitatory and inhibitory. Hakuna balance, hazifanyi kazi pamoja. Zile cells mbili, the excitatory nerve and the inhibitory nerve, they are not working together. Okay. Let me show you. Excitatory nerve, go produce a neurotransmitter, a glutamate, which is a neurotransmitter. So essentially, you have to make it into so the glutamate, neurotransmitter, Kokokora gokorera asiri inhibitory ya tumege kunga GABA which is also a neurotransmitter. Nyere ya watinga correct stop. So what is happening? Na kibono epilepsy go chain. Only excitatory kwa mfano nerve is damaged. Either excitatory nerve it is damaged. Now if it is damaged, it will produce glutamate igorocyte produce ingesite only glutamate ko produce ingesite ego current excitation ingesite kika mwanapata current excitation ingesana ule mtu atakuwa na conversion. Another option is what you call receptors, glutamate receptors onyorenga nchiko usisisa ngitene cyo chikogera excitation chagenda igo. So what am I saying? What I'm saying here, excitatory nerve onye ngere damaged na vekolenta ogwakiraze Bwe'Ndurume usoko Bwe'Ndurume neye kwenye kani what we call inhibitory nerve ego kani excitation to kogenda ego produce GABA onye ngere produce enough GABA. What's going to happen? Bwe'Ndurume gocha
only the receptors cha GABA negijiba tende chando Bwe'Ndurume gocha gankor ngiyoko kaka ne sumuntu bwate uri wetu sna kor ngiyoko kaka nkwara ile butuko ora ile butuko kono kono abali bagocha nyomba kono kono bagocha omori byagwacha agete torch a torch ogochi koligereri kwarango kuore igona boko nyo muri byoni no muntu mungete akito komora because pole kubuka bono you accept to the military nerves nchira chaka bakora ibintu naje kirayire umuntu rumenya kuwake tochi kansana ibona expectation iri guru sana iya bono bakuja kumye bono umuntu Bwe'Ndurume abako egoche so expectation ya very guru too much ono kiri wasina ase music yere apo music yere agende guru saidi ono no muga okora kwagenda wetanya tanya control bono ekero umuntu akomekire ndakintambe bono kujya gukomoleka kunya what just yore kunya kulire leo tayi okonara because inhibitor ya korega asnero bono finally nabukuri tayi umuntu akomeleka mole ai tena utatukomile kuja kumrangi so this are the nerve system work. So what I'm trying to say, ekero koro munta kwete Bwe'Ndurume yago tena novoro ekero koro munta kwete Bwe'Ndurume yago tena ngaki na musinye drugi ne seri kiseri kinate bire eye moya abo nabako nyane sarigete kusiki sarigete chios bitai wana nabako nyane excitatory nerve is damaged kusiki inhibitory nerve is damaged so the whatever the neurotransmitters they're not working pamoja properly kama ninaweza mzuri ama kizungumuni na bakubuata abantu beto nanda bangai bona daktari apart from mugo taigwana okugwechi nerves ngiye tukinandikira ire koreto mochando yobo bono tukoririra ngiye tukikira damage this neurons inagotenya ki a process y'uburiro bunabogocha lakini bende mbinto kibigo sari kisel chobongo cyasareka cyazinyokoregasi mwegiteke number 1 genetics uburiro bonko bwati bore familia okonyora eseri yawo ebwate what you call traits kete ebwate traits kigwa tatuburwe epilepsy so konyora abantu bite family bakonyora because of what gene what traits y'uburyo bwaki epilepsy so abantu mbari bakubwati family ya muntu mangenda gote abantu bakabiri is what you call head injury umuntu umire umutoye abantu batwara bahumire uso umuntu agatumu agakiranze lakini baadaye in life kisa jija sabiri mwete muke tutakwa eso bururu bwa epilepsy onye seri ya moya cyane tegosareka kunya kurangira kisa kitine ngitosareke pamoja na wewe kunya gukora izo so umuntu akaumia agatora head injury eseri ya yeye yemera kore igasareka ama what you call brain injury trauma agakiranze usitanyore enough oxygen unabona abantu bari kwa mfano urwali umuntu urwali atakira oxygen kwende so bongo tisi bono kwanyura ubongo bwawe batwa injury brain injury maybe getting enough oxygen so umuntu yakaumia bongo tanyora enough oxygen bongo bwumia esebiriye bongo nabako nyanga ya moya very damaged so enda kiyete after 7 years kwanyura umuntu jaye gutwara epilepsy so twatana brain injuries even tukendekera rente amalule nari yobongara rente buriro bwe kwende bwa epilepsy ama what you call medical condition rente buriro bwa epilepsy ndubwo tunabono umuntu twaliro bobinde so mbongo abwata tumor obobinde umute obongo bwate ndubwo twiko brain tissue bono yetu yakire kiyabinde yeye ekonya gosubuma obongo buri bwabo eye tekenya gosubuma obongo what you call obobinde or a tumor
na bora nyengo so muntu otwade cancer eso bongo bwae bosoto yinduga benign tumor ekunya komiga obongo bwae mune kunya komiga obongo bwae obongo buli bwataka ko tware mechando gusise bya gutware mechando baadaye umuntu yutwara buri bwa epilepsy meningitis kwa mfano ndubwate infection cy'obongo abantu bali batwara indunga toxoplasmosis kwa mfano umuntu agatwara HIV agantuka kaenda kakamera sobongo waito kuna toxoplasmosis so toxoplasmosis yagera umuntu cyagwakiranze umuntu agatwara meningitis severe meningitis ekarenta damage sobongo bwae severe malaria ekarenta damage sobongo bwae baadaye umuntu uje gutwara itukuru kanki emoto ngenda gukwana akaje gutwara Oborwaire kwa kerazi uzendume abantu bande mbali banyu uri stroke neural brain injury umuntu onyore stroke yani obongo bwaye nsemeye mu bwakure mbali bakonyora what we call hemorrhagic stroke amanyinga atekire sobongo stroke yakire yarenta epilepsy mbali bakonyora what we call ischemic stroke yani kwende jiliye kwira manyinge sobongo ya block jiliye kwira manyinge sobongo bongo mbuli konyora endagera mbuli konyora nutrient mbuli konyora oxygen umuntu twarike ndi kumwe stroke ndo point abantu bakutwara what we call developmental disorders abana bana yago kino mwana onyoda mawire ke tunabono autism akutwara development yayo tunabona tena koreke kuna koreke yenteka mu omwana ekenanga kya kuibo it's very important naneta waswati baligiriye bana bakonyora abana bamanye binte enga kiyo konyora umwana nali ukikonyora umwana talinga kyubwato oberegete talinga kikonyora umwana itukuri twubwato umwana ko bokoya ineli tukuri obokumi nandi nyaragara mu wando kwinyara moye mwazera kwara ubaja araboga celebrate magana ya yo konyora umwana bade numuri ko celebrate ngati yo konyora abana itukuri yo konyora abana is very important waloga banta wange misikaro babo sijubu mabaro ngati yo konyora abana omuswati ta konyora umwana ule uzanyora umwana ubatembe cyane umwana uri nasari umwana uri musi na kitu kidante ngende wakabaneka enga kiubwa trend dinga kikonyora umwana naction ngonyora umwana sinyakitari post to set because abantu abangi karo banyode what you call prolonged labor umwana ngakire kwa ne prolonged labor umwana oyo twale mechane ngakire narola abantu atwale umwana what you call obstructed labor umwana osinye kubwatire mayigo singosoka otwala injuries umwana otwala injuries narola abana babwate asphyxia bakubwata asphyxia barosile so okonyoga umwana ngitali zipota because he took care yo ali ogocha konyora umwana uja konyora epilepsy maybe one day because anyote injury ngakiri yaro umwana that's what wenda kukuwa ebito bingi bilalente epilepsy lakini bitu akwanile na ibira more important la want manyinga omwana iyo kumonyora nali kwacha konyora umwana yes okay alafu kero kende muchando yiga Bwe'Ndurume nole ase biwango hawa gosichi aina ntubwate chaina chinyingi ntubwate aina mingi ya epilepsy ya ngoro ntubwate aina moja mnaona kwa mfano ngutaratuale nginaye kwa nyoro umuntu tene ndibuseba ngutaramule umuntu kotelena matu korebe manyirili kwanza so oi kotelena ntubwate aura ntubwate ntibingo so eka umuntu otene ndibuseba wono mwana zengo cheza bale ngina wana bande kumnyokana omwana uli kotelena tali kukuwa na kini yosi lakini ateni after some time umwana ujaga kukole kwerende kogendele gasi ya kawaida ntubwate what now we call generalized ama
Kwa umuntu uri kuunze uchandika akuiruta akusokia mate yama chiko kole kwen chiko yaba stiff ndumne aya ntubu ataba epilepsy ende omuntu akonyera no kusyo bomweka umene epilepsy yabwe akonyera one side ne design akonyera ki umuntu yore umuntu yuda. So we have so many types of them. Bwana egatie bimanyirerio mbere byora byo manyo umuntu mabata platform ko buko na kyumuntu arakora manyenya utwale Bwe'Ndurume usembi manyire kyoko ukorgereri kwa manyo umuntu utwala utwale nawo tayari na kwa nange bibere bitatu. Number 1, no muntu was staring spell ona rotemi usengo kwa ntwale ngina na ekaro to ekaze gete okombole ebintu kengengo kote kenkolgereri zupai so that kind of staring spells it have a brief kidogo na nagenda na activity kwanya unandi into kende na ebile na dynasty na ebile into kwenda kwa na so there's that loss of awareness ya rokan so akaroko umuntu ago twara staring na bugwente muiburi amaburi ne family makuri yo ay numero kende ago chokorire kuri wese mune sinema ligere koko chikomubuli ngaki nkitwengo kwana toba kwande talikunya wandu mwa kwane ne so did that staring spell na gukona na wekera bike manyerede kamo cyuburiro bo Bwe'Ndurume. Number 2, they know what you call physical conversions. Physical conversions inagotenga uncontrolled shaking. Umuntu no domo bugata ta akonyegera umubiri mu kunyara kumu weza kumu control. So I will shake muscle chego very stiff twitching ya maiso ikimanyile kibuliro bwa Bwe'Ndurume twenda okwana ntubu what you call sensory changes. Omuntu oyo akuyina smell yae mabona kwa mfano nyamanko yale ngafite kuchoka enyama ito kumanga nyama kie yangu kwa kweli kali nyama ikochoka bona your sensory chaba tofauti maybe smelling testing ukabwe ndage kwa ngata tebuga test me tebuga chumvu for instance so umuntu ya kutoa smell problem wose nangenda hotel testing problem Manchu Maria bana ningani turaswa so mutumo komoke yokorende tukuira na ntogendera gusanga nange igore muchando yo iga Bwe'Ndurume tubese gusuka tubese kwenda Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV Oboroso Bw'Omugusi.
Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanjo murigereria Bwe'Nsoko TV, karibu sana naenda sesemu yetu ya kabere yo murobore bweri tukoria rero abo asitogosanga igoro yo muchando Bwe'Ndurume. Daktari ntobwate ngorraga ali bali bara moderate Ndurume intombire bakora tutebe buna mosio first aid but bono timetia ngakiora tweresere konyoro omonto kure Ndurumense nyora abantu bagote oyo nde mubekere chiko manu jimotio kara digo senge koroto moni is that necessary go tenere recommended ngotema bale wingi bagoteba ngotema bale lakini ndete goteba iyo nga Ndurume teri kwambukira igekero tokoro umuntu gukwendurume itobaza gutema kuri sahari itoko tema como konya tabase komia muno tugikorera complication cy'Ndurume so onye umuntu kware ngo kware Ndurume mubwate bwango muira asale safe ama asata was komia muno mubeke ngota duli position nere kurukunga the safe position atanyare tatanya go demonstrate tutakora demonstration lakini inza monele vantu wawante kubeku egere mbaza kumumena wokumanyaze gusine se matresigo kompano gusasa sitagiya umuringa kiyoman kiyo kerani kerazo kumumiza into munele yokurigere ngote turabantu ngababeka ebao lakini muno muri natakote bikarabode mate buriro ngokor kuri ndo chikunyore yani ngoche ngomanyore so twade muntu weka nyore bao akabao oroma egere kaso oromemeru wae. So that's how we do it. So there are so many things out there. Like let us look at a symptom yo mwe nataka kuligereri ikimanyirira cyo mwe cyo kumanya umuntu abatu buri baki Bwe'Ndurume abantu buri bwo automatic movements oya ko umuntu ndimo gutaka ko umuntu watu nataka ko waka mo drene ako mo bakande on abantu bari Bwe'Ndurume bakunywa abantu bagakora that what is automatic movement okujana oromiro wana kusina ndizo kunyeme kind of that kind of movement kile manyirikio korna kwa nyeru Bwe'Ndurume nige mayigonga na wora nyo kwa nyeru Bwe'Ndurume ndi manyirine dinge karum nange ndako kwana abantu bakagera ngane kenje bwakanze byoka ki Bwe'Ndurume nebwati manyirinde bitali koro kibu. So kende byose kwa mwaro rero so mubire kyanyore kandi ko nyakabwati katumuri ne bitali mapema ngingo tabarego karu Bwe'Ndurume bwate umuntu akunya ko wonse Ndurume umugoro yo kunya gusareka saidi no twate banyira litanganya ki ekere seyo ya moya kure osiasarekire kunya kurangiye kinde ko nibaje nyine nchugocha inchugocha mutu bwata nezo gusareka oya kise dito gusareka kinire wale wote kwenye mwoyo imechande ya mwoyo ile mengi kubwa mnandi ya gani tali mapema abantu tubatabeka karo batige kule ni Ndurume nokoro batige kule Ndurume na negosi na the cast na gozi na nisoko tandare tivya nto murenye gitarika alafu daktari ntobwate abasubati bali bebwatera retira barabu bagukwendurume nabwate high risk choko maybe mwana oyo gutwara complications later ga konyoru go se maybe miscarriage intobne ndateweja ekero muntu gukwendurume tinu mujina mwana wida kwibora nyara gutwara Ndurume nateba utaburi bwo kwambukira n'uburiro burabwo atiki familia atero ko nyoro umwana tabiye kwa nyoro umwana mwanyora abantu babiri uriye mbe familia nabo ngatabwa ati Ndurume na iko ari nyabona bose albino
batu baru ati albino nabako nyoro mwana otali albino lazima aba albino so lazima nga omwana wajiko twale Ndurume lakini ase miscarriage nabera nyarekane omwana ko because omuntu yali awumiye bose wakire omwiro rale gento gete ke batenda yabobe nabo kirale gento gento okoruko omwana was abortion or miscarriage the way you said. So what you are saying is that we angene gitali onye kuibwatira niti nandi no bwati Ndurume ekero ga continental care we got a union to continental clinic ngaya nimbwati Ndurume egere make sure that ambayoga yo kwebu tali to affect umwana nandi onyare konyoro bumanyi uba kwereza na kimbi kwirenda egere timbasa kunyame cyane niyo ngakimba tani. Yeah. Okay, bona tutarachi gusuka kurwa sense moyo bobwenya. No twerese maybe tutebege ntubuna first aid measures. Umuntu abwente ko take kiraro rumuntu umulire nsadi ogure n'Ndurume. Ndabona abati nyara kwera first aid kwa manga that what because of maybe time lakini tuwatebera. Ekero kwa rumuntu ogukwendurume kidakobwa stay calm. Ekero wa stay calm egente getanganya wente como protect no mutuwe tawase gutwara injury head injury because tuwatebera egente kamo karu ina head injury nkolentere Ndurume. So you can imagine omuntu bwa head injury it means we are even accelerating the complications. So egente kero kwa Ndurume be calm. Kero kwa calm make sure nga protect mutuwa itaza kumya sa nungu jwa kansi akira mokonye taza kumya erani uralenge au mirani uruma ngitego tizo talking about ase varanda ase ngira mwake you have to rush nyoka murusi aye sa in danger. Number 2 number 3 wajege mangu protect the tongue ogire wanta banga babwate Ndurume bakoro kirume wabo ne bitonda all along ebitonda ngane wose bikurenga kidambe ko bwena. That's when we have to protect Oborwaire. So motevinga gose mo bekwe akabao yako nyegeru arume akabao kali egata sokoro mayo ndo sokoro mayo tan ntogwane itata sokoro mayo that Oborwaire. That's another thing I'm saying. Engineer ndo bado recovery position eko so munyagitani no gonchira no muntu urari okoboko I can't say ku demonstration lakini they what we call it recovery. So what I'm saying is this onye kubwato mwana bwate Ndurume onye kubwato muntu bwate Ndurume gukora ne nyagitari mere so that you get to know na kingo protect mu murironi again to kendi you have to make sure mumuriro ko yara mariyo which is very important. Umuntu tabantu bwate Ndurume bakunya mariyo bakora batika umuyiri kunyura mariyo gaza nafini you have to make sure that na kulia ngunyura mu mnatake. Okay, maybe not a referee what triggers ukotwara kuri scissors ko irera kira trigger conversion. So many things you can think of. Number 1 stress. When you're umuntu yabwe ntu gato protect umuriro yobwate Ndurume because tomwene chando stress yabwate yoka stress can trigger ogwakiranse infections mwana uzatu wa pneumonia infection eke njya koki na okira trigger go kole kwende kolente Ndurume ebiyo girwe go side na olera rega gero ikigo motake. So onye wewe jakumo bekiri yogiri n'imono muna wana goze umuntu bwate ndutagwe kwa na club itike gwaka no ugwa ko music na ko Ndurume bad news ukamanya kina ndiki cyane muriro yo ije ndike yakore kandi umuntu to mukonde our loved one we have lost our loved one. How to pass that information very very important. Again to kende ne weather changes of weather kuigura bagari ku Ndurume botuko lakini mugateko rumkunde weather ya change. Okay. Gosobo kendi you have to know kendi wako mwenda Ndurume usina libere
You have to ask yourself like endo tani enough a trigger into me so in the give that trigger too much light na the trigger so to manya ngini kitoko kora to manya na woto kuma tini telu karo na bo okko na nomuro ko ta kumanya ngati gintunke okugusumba kira kora giko deni ga nomule na bako botelu yo manyete. Okay. Bueno, daktari gusuka mtu kuchukokore morobero ito ningania to resere gati complications murwari yugo Bwe'Ndurume agochobo tugagutwara. A complication mono Bwe'Ndurume is what we call physical injury. Physical injuries okumia kuletera so gwa cancer. Umuntu ngo benjale ndi machine mega yakogenda anamanya kama uko kwenduna wako kulega ngo operate machine onyo lenguzi se pare gueta na bagwa class gari mwetego nabo kono muntu wakirinze omile trauma to ya trauma. So number 1 is physical injuries. Number 2 amangana yobongo. Number 1 memory which koera completely. Umuntu mnanya ndenya wakiranze memory ya yeri yakoba poor. So that kunyera kimbi and that's why okoro muntu wate stroke mbabe ku class ya kemono muntu lebiya tawe tamate mu ndenda weta so onya kuirora kuimego bago kwa kumena ubwato mu anashika darasani because of memory goje yakoraki yes with time like a speech munago kuana toja kudina kugaba because Obogima are very affected. So 1 is physical injury, number 2 is what to do with the brain. Lakini last but not least, nyoraba abarudu na wangu wanapotezanga kupoteza maisha as a bad complication. Because nyoraba marira mande because immune chabo ko nyorere low. So we are going to take good care of that. Okay. Bwana tutara chikwendense moyo Bwe'Ndurume. Ngoba pole boko bwana. Bwe'Ndurume na mbele mu bwikabokora diagnosis. Bwika tomokora uchunguzi tumanya na Bwe'Ndurume kusinye nteke no. Naro Bwe'Ndurume hysteria. Obwoba. Aba isikekera kile miaka 18 years. Bala adolescents abuga tubola bugete bwagara akonya gokwanya gwakeranse kumbe kali Bwe'Ndurume ne kwendenya na hotel. So we have to make a wonderful diagnosis, and this diagnosis ego koronya gitari na wono confirm akero muntu achiwo kunya kogunse na utawo koro Bwe'Ndurume yekuru EEG electroencephalogram EEG akato kore EEG Gotorokere if umuruna bwate abnormal activity so umutwe kama nabwate Bwe'Ndurume sabwate Bwe'Ndurume na utura mwaka CT scan na utura mukore MRI intelligence no kumenya umuntu nabwate Bwe'Ndurume sabwate Bwe'Ndurume so twanyere wona bwate Bwe'Ndurume nga kyago koi ogende sinyalitaji chito cha kawaida nchibwate ngira umuntu arakoi na wako mwa what you call anti-seizures drugs na wako na ndio kore surgery na umuntu ara what you call neuromoduration lakini kero umuntu akiri sinyakitari yetu ya world fit. Number 1 mtu mwenye nyakitari buri kawaida the conventional way. So we have to add something else. Let me show you what is important now. Mtu mwenye tinga obongo bwito 70% na mafuta ya na roto komwa alakoronya essential fatty acids. Umuntu bwato burebwa ekifafa bwikaye amafuta akoronya essential fatty acids murabona omega 3 confirm. Omega 3 to komwa bwikatomo sholo komwa to omega 3 engia ekoruense koronya Norway. Ebwate gintu yekurunga decoxyxanoic acid and pentanoic acid. So ekero kwa moyo omega yengia obongo bwayo buta ko expand
She said because she very damaged, the myelin sheets. She said they are repaired. So we got number 1, omega-3. I think you tell you don't what omega-3 the best from Norway. Number 2. Oborwaire to one and then Bwe'Ndurume oxygen critical and enough for Sobongo. These are people that take a lot of oxygen as Sobongo. So we have to make sure that in Uncle Mwatole Amario increase oxygen supply to the brain. Now, what we call ginkgo biloba. Ginkgo biloba, they will a lot of oxygen to the brain. Now, what we do into Kendi. To a young extent, the damaged. To a the neurotransmitters, we got checked up. You go to where you got a GABA. To the key, expectation very high. We got to GABA as a supplement, which is a neurotransmitter. We got to glutamate, which is a supplement, and then to make sure that excitatory nerve, because you're a neurotransmitter, if it is inhibitor nerve, because you're GABA, and then to a healing melody. Even to this, to what he tell you to it. On your memory, I go poor and to go attend to recommend a memory. When you don't know what you might want to matter. Want to go not better than our matter. I don't matter more Mombasa. But serving correlating got the water Maria coin increase memory. I go boost memory. Into what Maria? Yes, into what Maria go boost memory. Into what you call Madagascar periwinkle. Into what Madagascar periwinkle. So talk of Madagascar periwinkle, it will boost memory. Sana into what into what mange, I will boost memory. You go a current Montago, you go St. John's Wort, we call it nerves also. So a current Montago is in the into what a Moroto Moconum, into what a epilepsy. Into what to Moroto Conum Montago and Uruguay. Muscanaro was a school around here. I know what I did. When I tell you, private and confidential. Never to when you want to go parrot and to go away. You don't do that. It's wrong. So Muscanaro calling the school and Aniga Yanko Oling Kusumbuka Mangana epilepsy. Into trauma when it is in a territory wealthy. So we thank God for that. Okay. Yeah. Bona daktari Marioga yu akonyo ikakenga nangaki. Boko pu emechande hiyo ekoreta epilepsy ko yoba yako pungua ko sebo ko therapy kabisa kana. Ngosi bole lakini ngotegemea bole. Pesa moki yo wongera affected. Okay. Itaipia ya epilepsy obwate. Ndago naga dina wana bago China. Bago statue. Mbali bali bagwa cancer jembo bono ekara ba kile sinye itari to kuba kore evaluation tombo nya kumoteli ngaki oboriro bwate okunyo matu mariyo around 3 to 6 months. I think most of them we are nyamo 3 to 6 months 6 months bamba nya kota ngaba gwenyi osituma ngalinya to to toro so bagwenyi. Okay. So nande mariyo kota ni kero muntu na iwere so que toko mweli yogo tumanetinga okutumi yogo to this extent mbarga yo mweli no matukabero wen nayo kanyuma mutinyo yo mo wero tatu mweda wen iminti yangu tende na kene tumire tende. Okay, bona advice yao yo mweli go chiase bali batorgeti skali barwarete go seba bwata barweire matembare wate abako batama ande batebamboroji advice yao ayabuna doctor nande tukende tora kwana which is also very important meaning dietary changes. Endagira eso muntu bwate kifafa bukuburi ndagira cyokomo muntu bwate kifafa tataki sukari completely kagire sukari nje nakwana tugenda nje nakwana la kana kori ya lot of research ni manyete sukari ngodami kiro bongo oni yana ndio sukari mono neki soda nini na wale zile grass. So if you're going to give them a lot of sugar, refined sugars, so you have to come there to make it ndagera kingenda komwa egere tabase we side. We do that.
Okay. Bono ningani yote mwancho murigereria soko bagogotoka igabusongo wena nane namba yawe yesimyondo bwato moroire sikaria nyara ko bagagugutarira iria nyara konyora gagokonyika karam enye gitari yetu ya Walfit amarure na mange toko wen igo muntu bwato buri bondo bwese bwo kumusumbwa tigabe frigo chaga iyo sinyitari narura abantu bako Nairobi bacha kutoraga busongo abantu bako Mombasa fika naro muntu rukia mumuranga bakaga abantu bato kutumira mariyo gochi Nairobi kerengaki because of the kind of trust what is in the ya Walfit so ekero bwati bwonzo kugosumbwa engineer karite ya Walfit twakomira abantu ngabagaka wagamba muno kinguru cyawe cyo kolema twabakomire sana nto bwate daire natural tibabantu batekubika ngende gitwa kwana karo nuko bika chikemike sobongo nguza kira bongo bwabo abantu abando bwate dementia fokoyo Alzheimer disease kaba kucho gutwara kifa nabanya kubeka chikemiko kinyingi setuki yawo kikemiko n'igi wata mazara inchugore daire natural tumye daire natural na tubwate toko sindi myambi mtu atabantu abantu babo bateshida yenda tubakora what you call intestinal flash nishiki ngini ya moyoka so ono tubadi nyagitari ya Walfit mekishanga gwachike na ntakuja kukuwa niweka dakaru mpaka masomo mafundisho ili ujue ile unatunza mwili wako kwa sababu kila wakati hapa Walfit tunasema nyasa atatumite muntaro wetu wote soko tama tega nenda Dr. Moses Kena Nsarigo ngoro kisenye tari ya Walfit Health Center Walfit Health Center ntobwate kliniki ya Bosongo ase nyumba ya Uru Plaza pale watama eti Uru Plaza ogo chambaka Bosonge town wanzo ikire Bosongo bwana marigi tinka ye inchunga maigaga marikiti oke chiro marigi klasi chibucheri chire ebucheri yo mweri go chamate enyombe yentambe elikena Kesta College igoro Uru Plaza soime njogoro ya gatatu erumu 307A noko nori mentality ya Walfit leo na ndugu ya Bosongo ninche ngotoka karo so kile muntu goja nincha konyoraga Bosongo lakini nyoni nani tubwate clinic ya Mutual Doris nani tubwate clinic kende gari karatina nkele namba ya simu 0722 245763 namba ya 0722 245763 usiku mwema biyamana daktari asogusanga na inturi tukolia lero wikabano mwancho murigereria niko twikiro moyo ogumoro burito bweri tukolia lero abasitwa beri togosemania mange igoro muchando yo iga Bwe'Ndurume no kwegena kwane buna kwanyara kwabago konyoro bosemi boisaine no ndori na murwaire gosodete kumutara Dr. Kena Moses na bakumwikira sinambe ya yesimi ase screen yetu kwa beri nancho murario Caroline Mausa nabego nigo nako ganiro nyako gendera kurigereria merobiri ndase Ensoko TV nabego gwetera se social media platforms chaito ensema ya Facebook, Twitter na TikTok @Ensoko TV nako ganiro botukobia tomerane wiki ego cha chisabuneci itukubuneriga ya mono